Kakšni so prvi občutki na odru? Top sič, zelo odlično, publika je bila že ful ugreta, mislim, ali pa smo bili tako dobro ugreli, ploskali, pel, kva pa še češ od izvajalca je to. Liho je bilo najlepše, smo mogli dol, tako da mi še kar pel, tako da naslednjič, pa še kaj več. Fajn, energično, super, bomba. Ja, v bistvu naša naloga, mislim, da je bila danes najtežja, zato ker smo mogli ugreti zdaj še za naslednje, ampak mislim, da smo že prišli v dosti ugreto publiko, zdaj smo pa še do konca ugreli, tako da gremo. Jaz sem z tabo, ti bo z mano spet zaljubljen. Drugim snijeva, naj vidijo, da eno sam. Jaz sem z tabo, vide sama, svet se čuva. Drugim bez nami, vse bo se dan začne. Publika je prijetna, sproščena, topla, ekipa je super, se mi zdi, da danes vse tako lepo teče, tako da se imamo res ful lepo, no. Misliš, da ste jih dobro ugreli? Ja, jaz upam. Kaj bi pa zaželela aktualu za 17. rojstni dan? Ja, še en let pa boste polnoletni, ne, to bo zelo hiter. Želim vam vsega najboljše, no. Da uživate, da se imate radi, da vam število poslušalcev še naprej raste, ker mislim, da ste izjemen radio. Vsi, ki smo malo nostalgični, ga zelo radi pač poslušamo in se mi zdi, da toplino imate že tako in tako v sebi. To dajte čuvati in bo vse super. Klajmo najprej čestitke za 17. rojstni dan aktuala. Da mi povej, kaj ta obletnica pomeni za tebe? Ful mozolov. Ja, 17 let veš ful mozolov. Je pa res, da bomo naslednje leto polnoletni, tako da bo žurka po mojem malo razširili tele stožce. Sem li hotel vprašati, kaj lahko pričakujemo za drugo leto? Ne samo, da bo Neda ukraden, mogoče bomo še kaj drugega ukradili pa pripeljali v Slovenijo. Tako da v glavnem jaz mislim, da bo torta bo 3-krat večja, pa naše punce bojo 3-krat bolj gole. V bistvu ta obletnica, glede na to, da sem jaz zdaj 5. leto na aktualu, mi pomeni meni osebno okroglo mojo obletnico, drugače pa sam to, kako se je spletla ena taka velika družina, aktualova družina, koliko ljudi z veseljem pride, se nasmeje, se tukaj zabava, sprosti, pozab na vsakodnevne recimo temu težave in če sem čisto iskrena, veš, ko sem šla malo po tribuni, malo sem šla okrog, ko vidiš iskrene nasmejane obraze, ki te objemajo, ki se s tabo veselijo, to je tisto, kar ti največ pomeni kot aktualovcu. A nam lahko zaupaš, kaj lahko mogoče za naslednji let pričakujemo? Drug let je pa polnoletnost v igri. V bistvu, dajmo reči, a veš, tako kot pri polnoletniku, pri tej hudi prelomnici, dajmo se presenetati. Tako kot iz pubertete v polnoletnost ne veš, kaj bo, tako isto za naslednje leto. Nika, kakšni so prvi vtisi na odru, pa povej mi, kaj lahko po tvojem mnenju danes pričakujemo na tej zabavi? Prvi koraki, ki sem jih naredila po stopnicah, so bili neki tisti pozitivni metuljčki, ampak pol, ko sem se počas, da slučajno ne bom v petkah padla, sprehodila do kvadropircev in ko sem zagledala polno dvorano, stožice, mislim, jaz sem toliko uživala, da po mojem se mi zdaj čist vid, koliko sem srečna in koliko sem vesela in si ne bi želela, da bi bilo toliko hiter konc, ampak se vemo, kako je kratko in sladko, a ne? Kaj pa pričakujemo današnjega večera? Jaz mislim, da se zelo fajn ogrevamo in da sem že videla publiko, da določeni že stojijo, tako da jaz mislim, da tisti, ki so zdaj ostali, bojo ostali tudi do konca in ga žurali na polno, tako da jaz se jim pa tudi zdaj pridružim.
Kaj bi zaželela aktualu za 17. rojstni dan? Aktualovci, jaz vam želim, da še vedno tako dobro rasturate, da delate take nore, dobre žurke, ker teh nikoli ni preveč, ker se vemo, več nas je, bolj se imamo in vi to zelo dobro znate in jaz komi čakam na 18. Danas je publika fenomenalna, ja sam o ovom događaju slušao već godinama unazad, tako da evo, ukazala se prilika da se i sam uvjerim i poklonim publici po ko zna koji put u Ljubljani, da se zahvalim na pozivu i da čestitamo i dragim prijateljima Radija Aktual. Srećan 17. rođendan. Šta bi zaželio aktualu za rođendan? Ono što i sebi, dobro zdravlje, jer zdrav čovjek može sve, a vi znate znanje, tako da samo naprijed i na duge staze. Ljudi moji, ja vam ne mogu opisati koliko mi se onako srce napunilo nekom pozitivnom energijom, koliko sam nekako sretna vidjeti ljude koji se vesele nekako kad izađeš na pozornicu, šta se vesele ti pjesmama, šta se vesele ljudima i toliko je bila neka lipa pozitivna energija da evo, stvarno sam pod dojmom i mislim da će još biti danima pod dojmom. Šta bi zaželjela aktualu za rođendan? Ja želim na aktualu, prvenstveno cijeloj ekipi aktuala puno zdravlja, naravno da nas i dalje zabavljaju, da nas obraduju sa dobrim pjesmama, sa dobrom zabavom, da organiziraju ovakve koncerte i gdje ćemo se mi svi rado pridružiti i da se još puno godina družimo. Pa iskreno nisam ni htio da siđem sa bine, ja sam još pjevao i kad sam sišao dole bilo mi je još uvijek kaos. Za rođendan aktualu da 2025. bude još slušaniji, da ga još više slušaju i da može puštati moje pjesme pa da budem još slušaniji ja i da svi budemo uspješni. Znaš šta, super je publika i moraš da je dobar osjećaj zato što reagiraju na brze, što ja volim. Danas smo čuli svašta u letim varijanti brzih, ne? A i drago mi za balade što smo pjevali, svi su pjevali. Ma ja sam u biti repertoar donio onaj da publika može pjevati. Tako da ima kombinacija letin glazbe i mediterana dalmatinskog, to je jedna kombinacija koju ljudi znaju, s tim ne možeš faliti. Šta bi zaželio aktualu za rođendan? Njima? Pa čuj, njima ću zaželiti prvo da im publika ostane tako glasna i da imaju dušu za ove lipe pisme. To je jedna stvar. A aktualu nemaš puno zaželiti kad oni su famozan radio, otvoren radio. Vidiš kako naprave tu feštu za svoju godišnjicu. Samo neka su živi i zdravi. Znaju oni to dobro, znaš. Pa bilo je fantastično, baš je dobra emocija, energija i tako. Meni je uvijek super pjevati u Ljubljani, Sloveniji uopšte. Puno sam tu, često sam tu i svaki put se nekako ugodno iznenadim. Pa aktualu želim da nastavi da bude jedan univerzalni, prije svega prijateljski medij, koji poštuje i voli svoj narod, znači ljude za koje svira taj program i naravno izvođače sa kojima surađuje, jer mislim da to izvanredno rade i samo tako neka nastave. Želim im mnogo uspjeha. Dakle, sretna Nova godina, Božić, svi praznici i da se tako uvijek družimo. Lijepo. Sve najboljše za te, sve najboljše za te, sve najboljše aktual, sve najboljše za te.